Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tay ikanbyag ita ket naggapo. Ken ni pagayam ana iti probinsya ti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Iti edad ko a 28, adda mangibagbaga a balo akkano tinabiyag. No apay, daytoy ti inak isalaysay. Bueno papagayam, intay tinggen ti pakasaritaan ni Ana. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nay, agmay-may sakamot dito'y bangkag yaw, balasang kaw. Wan ata na bartak mat ni Miguel, tatang. Anya, apagtangkayag lang ti inay, nabartakan ti asawam. Day jilaang mat yan muna nga aramidan. Ay, sapay kuma, tagbaliw pa'y ti asawam, balasang kaw. Naragsakak no agbaliw, tatang. Ay, konsumisyon laang ti ipapay na kanyak. Ladingita, ti mapaspasamak kada kayaw, balasang kaw. Awan mo't basol yu, tatang. Ngam, didak ko mababalawan. No dumteng to ti panawon a kaumaak ti ugali ti anak yo. Ayan ka din ni Miguel. Jack mo't makita dito'y balayaw. Awisam ka di manin ti asawak tain kay uminom, tatang. Apay, no anda pa panan mi iti asawam. Inumla amin na Saan kit din? Di nakpay matulungan iti trabaho. Tao may mula awisin katrumwar kayo manin. Saan nga inom ti papanan may kunak tumat? Ay, saan mo adagdagasan ti asawak? Sikat ti may sa asungsong alaklakayan. Uray saan ko nga awisin ti asawam. Tadamat sa ka na pumanaw no kayat na. Ingka kide no sa dino ti papanam. Saan mo adagasan ti asawak kung naktumat kan ka, tata? Papanam ka di manen si ka, Miguel. At da pagsayaatan a papanak bakay. Pagsayaatan, wano pagdaksan. Na. Ingka man nga tan iji na panan ni Tata Bantor a bispren mo. Kasuron ko launay dayjay alakay. Na. Apay kumaakasuron mo diya tao. Awan mo ti madingar aramidan nakan ka. Iso ti mangisong-song kan ka iti bisyo. Ay, di nakpay matulungan iti trabaho mo't. Ala, mapanakon. At dapay papanan mi. Apay no saan kalangan na sumangsangpad dito balay. Ijay kan ayan ni Tata Bantor nga agyan. Nano kumangay ni Pari Bantor. Kat saan mata babae? No kasta? Sangputan naklaang gaputa babae ah? Nay, apay ka di balasang ko. Aglablab ka, ngumadlaw mo't ngagsangsangit ka. Nasaktanak unay iti imbaga ni Miguel asang putan nakan ta babae ak. Kaawatan at ikinababaik lang ti kayat na kanyak. Ay unay laki di moten ni Miguel. Di nan sa amo tilawlawatan na. Ay pasensya amon ti asawang balasang ko. Nabayag ako nga agpaspasensya na nang gamit ikas dyan nga imbaga na. Napadagnagak. Asana ka napatagkan ko na. May mayat wisuda ka ni Tata Bantor ti agkabalay. Makaamiris tumutlaang ti asawa ang balasang ko. Kanon tupay. Isumot lagaya mo kas jay ti kababalin na. Ta sana ka napatag iti biyag na. Imbag man, tamaan usam ti kastoy at trabaho, gayam. Ay, napintas ka, idi nakiasawa ka kanila kay mo. Angam ita, ay, anyamat tanday tangay tsurang. Day tangarod ka ti pagsakitan tinakam ko. Nagayatak iti tao, anak ka isagmakak. Gayam, agkasapulan ni boss iti kadwada iti balayda. Para itulod kan mangsukon iti ubing iti pagadalan. Nasingpot ka di ti boss mo? Nasingpet da taam da ti dakas kan saan. Saan akas kanila kay mo? At ipagsayaatan lang ti bagin at ti amuna. Padasag pa nga ikan nila kay ko iti maudi at tiyan sana, no agbaliw no saan. O sige, taumayak manen bumakasyon inton umay abulan. Ngam no makaalan ni boss iti sabali. Hay,
pasensyakan. Nakitak jay nasibot a babae. Ngamjak malagi puntay nagan na. Asino ka din day jay balasang ka? Ni Janet, kagap-gapo na ditoy. Ay sungata tinaktakamatin nyo, nanang. Ay wun, Janet Gayam tinagan na. Adda ka di importante nga imay na imbagakan ka balasang ka. Agkasapulan ka no ti boss na iti para tulod, kan sondo iti anak da iti pagadalan. Apay nga imbaga na day takan ka. Awan mo't ti balasang amabalin mo nga irekomenda. Siyak amis mo ti mapan, no saan ko ang mapagbaliw ti asawak, nanang. Sumreg ka kas katulong kas takaday. Saan mo't adakos? Maumak ngagmaymay sa akanayon iji bangkag, nanang. Iso ano saan ngagbalbalyo ni Miguel? Panawa ko no. Hawak ko ang bit. Hawak ko ang bit. Ay, awan mon, Miguel. Hawak. Inangin man nga tan, tas ang kabasik nga utak mo. Kasano nga mong abas si tilinaon na. Gadakal matiulok. Ado lagi di ti utak alinaon na. Mabalin nga ado ngam ampaw. Napuno iti angin ako nakmanan. Nanapuno iti angin. Kaawatan a presko. Ang siya nga, anya tilinaon ti utak mo. Napudot adanaw? Iso ang kanayon a napudot ka? Ay, no di ka pa'y lagbalbaliw iti kinabartak mo, Miguel. Ay, mapanak ag trabaho kat panawan kan. Anya nga'y at trabaho ti sarkam. Dancer! Noo. Si kamanin ti masabat ko, tatabantor? Ay, way nana. Ay, dakas ka day. Ang hapay ay napudot ti daram kanyak basang. Amo yung mati makagapo. Saan kayo nga agdamag? Ay, papanamaya. Madlaw ko kat napudot manan ti puloy ti angin. Nalami istipuloy na itang tata. Ngam idi nakita kayo. Kalat ang nagbaliw ti puloy ti angin. Ay, ay kasta ka day. Ay mayat gayam ano kasta. Ay sige, basang. Labsan ka pa'y Sa di naman nga tan ti papanan nyo apaginuman tata. No anda siguro sabidong ti ara kat da kayo adwa ka ni Miguel ti umuna ama sabidungan. Ay saan asabidong ti linaon ti arak. No di kat ginginamaw. Anya, ginamul as sasawang mo't alaklakayan. Ada ka mat dito'y ili, gayam. Kasano nga tibagbagakan ka? Ada ka di pa'y bakante. Umay ko kumangarod damagan. No, saan pa'y nakaalat ti boss mo? Saan pa'y? Umay ka taag sao kayo ka ni boss. Ay, naumaak nga minin ngagbangbang kag asisyak. Napatpatag ni Tata Bantor iti biyag nila kay ko ngam iti siyak. Ha? Ay, napatpatag takanayon na nga ilibre iti harat. Day takot nga roda. Amin nga ibaw ni Tata Bantor kenkwana kat nagagot. Mano ti anak ni Tata Bantor nga da ija abroad? Jakman amon, manuda. Kanayon da apaw itan. Iso akanayon mat nga da kwartana. Pumanaw ka manin, Miguel? Talaga ka di adinak tulungan iji bangkag? At da importante nga aramidan mi. Intun maminsanin. Kaano pa'y data ang maminsan? Uray na minsan, dinak pa'y tinulungan iji bangkag. Uray di ka kaduan ija bangkag. Takad kaduan kamat dito'y balay iti rabi eh. Nita, Saan kamat gagmay sa? agpili ka no sa dino ti papanam. Day tayaw awis ni Tata Bantor? Wano tiyaw awis ko kan ka? Ay, ragsak ti awis ni Tata Bantor. Idinto tatuok ti awis mo bakit? Sana bale? Isang patankan tulatan iti mabati me. No adda! Ang damit bagmaw, basang, papanam. Inakagtrabaho ija ili, tatang. Para itulod kan agsukon iti ubing iji pagadalan. Imbagman ta pinalubusan na ka ni Miguel. Saan ko akinid daw ti pamalubos na? Pinagpilik.
No siya, wano ni Tata Bantor ti papanan na. Ngam pinili na ni Tata Bantor. Ay, maag alalakay. Nakulaapan na talaga ti panunot na. Hindi nakmat siguro mapabasol ni Miguel. Gaputa pinagpilik mat. Napatpatagmat da at Tata Bantor ngam siya nga asawa na. Ay, saan mo't siguro akasta, basang. Pinaypay sumatimay, gayam. Wan gayam. Kat oray umay naksukunan ni Miguel sa anak tong agawid. Ay, nonya katimpakpakan kan kwa naan ni Tata Bantor. Anya pa'y ngay. No DJ ka nagnagan na ang Miguel. Nayunam lang iti talo a litra. Isunday jay tinagan na. San ka diti kayat mo asawan ngay nayon? Saan mo nabaliksan ta masoronak? Mala, intan iti ayan ti boss mo. Ay, napanpay na kimisa. Agsao kayon to anaimbag, inton makaawid. Ayan ka diti ubing asukunan kan itulod ko. Kadwa na anapan na kimisa, gayam. Ay, sana bale, nasingpet met jay ubing. Ana, si kagayam ti mapan makitsenda, taadda papanan ni boss. Adda listahan ti gatangam ija tiyendaan. Ah, kasta ka di. Kunakaan mo, sika ti para tiyenda. No daduma, katsyak. Angam adda ngamin ipaaramid ni boss kanyak. Kunana, asika kanon ti mapan makitsenda. Ita ka din ti ipapan ko. Tulungan ka pa'y ko mga agdalos. Sakbay ang mapanak, tanasapa pa'y mat. Addakan ka dayta. Nasapa pa'y mat ngagpaiso. Ay, nalaglagan at talaga ti trabaho dito ngam iji bangkag. When iso nga rod nga inawis ka, taamok ti kinarigat ti agbangkag. Ay, narigat ti agkainaran. Ay, no siyak, jak maanusan. Nay, si kamu basang, imay kamu nakitsinda. Da kayo matgayam nanang. Imbaon da ka makitsenda nanang. Ayun gayam, imbilin kanyak ni Miguel. Ano ka no makita ka, ibagak nga agawid ka. Ay, di nak mapabasol ni Miguel nanang. Gaputa pinagpilit no asino kada kami ti pilyen na. No nila kay Bantor, wano siya. Ay, kat pinili namat nila kay Bantor. Ay, ag mauyo nga laklakayan. Nyapay nga iti pakairanudan na kinibanto, kat na-stroke mo jay tao. Anya? Na-stroke ni Tata Bantor ko na yun, nanang. Wun balasang ko, adda ita ijay ospital. Ay, ibagayo ka ni Miguel, tamapan na bantayan ti gayem na ija ospital, nanang. Maanusan na day giant ti mga sikaso iti masakit. Saan ka nuunayin ang makakuti jay tao? Na-paralyze ka numag ti kagudwa ti bagina. Janet, nagkita kami kani katugang ija tiyendaan. Masiguradok, pag-awidan na ka. Anya pa'y nga no di kasta. Na-paralyze ka no ti bispren ni Miguel ani Tata Bantor. Apa na paralyze? Na-stroke ka no. Ay, sus. Nadagdag na paralyze, gapo iti kaiinom da. Eh, nalabit aga po iti arak, iso akas jay. Kasano? Agawid ka no umay nakasukunan ti asawam? Ay, awan la ti amok ngagbalbaliw day a tao. Ngamin, naigamoran ti bagina, iti arak. Ne, nayaw-awan kan samot, Miguel. Apay nga imay ka dito'y pagpapaayak ka balay? Ay, agawit ta ni Jay balay, bakit? May sa ako ni Jay. Apay adi ka mapan ije balay ni Tata Bantor a pinilim, idi pinagpili ka? Uray ko ma, no di ka manin nakainom nga imay dito'y. Si kamot, bakit? Saan ko mat nga asawa ni Tata Bantor? Dayta, tinagsakitan tinakam ko. Saan mo nga asawa? Ngam iso ti pinilim. Ita, umay naksukonan, taawan maibaon mo nga agluto, iti kanam. Si kamot, bakit? Umay kakindin.
Kaya't mo gid din ti agkatulong dito. Imbag ditoy. Tauray katulong kat adda swildok. Ijay ngay balay mo. Adda ka di ited mo aswildok. Bakit? Ikagumaak ti agbalbaliw. Agbalbaliw ka pa'y nga umuna, sakbay nga agawid ak. Ngam no kastamlaeng. Ay, di nak mapagawid, Miguel. Ita, sanak pa'y nagawid taur-urayak pa'y nga agbaliw ni Miguel, Mr. Lonely. Panawanen ti mangibaga, no agsubliak pa'y iti asawak. Tuy pagayam mo, Ana. Ana, pagayam ko, namnamaak adumteng to ti panagbalbaliw ti asawam, ket agsublikan to ijay balayo. Sapay kuma, tamakaamiris, tati arak ket dakes ti ipaayna iti salunat. Bueno, papagayam, ingkay nangigan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Ana. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.